ukomeje kugubwa neza gahunda za The Quick Times News zikomeje nogera muri aya makuru mashya rero ngiye kukugezaho ari kuva mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Baravuga inkuru iteje impungenge zikomeye nyuma y'uko abarwayi bakekwagaho cyangwa bagaragaje ibimenyetso bya virusi ya Ebola bahunze ibitaro maze bakihisha mu baturage. Iki rero kikaba ari ikibazo gishobora guteza impungenge kwirakwira ry'iyi ndwara mu gihe umutekano ukomeje kuzamo ibibazo muri aka gace. Gusa si ibyo byonyine nza kukubwiraho kuko ngufitiye n'indi nkuru yuko Uganda yafashe icyemezo cyo gufunga inzira zo ku butaka n'izo mu kirere zihuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya Ebola. Ndi Bengoziana in The Quick Times News. Wecyo uri gusabwa no kujya hasi hari subscribe ugakandaho ubundi tugakomeza kubana. Amakuru ava muri Ituri avuga ko abantu benshi bagaragaje ibimenyetso bya Ebola bahunze mu gihe habaga imvuru zikomeye zabereye ku bitaro bikuru by'icyitegererezo bya Rwampara bizwi nka Rwampara General Reference Hospital. Biravuga ko abarwayi bahunze mu kajagari katewe n'izo mvururu, bamwe muri bo bakaba bakekwaho ko bihishe mu baturage bo mu duce dutandukanye. Ibintu byatumye abayobozi b'inzego z'ubuzima batangira kugira impungenge zikomeye z'uko hashobora kubaho urunigi rw'ubwandu rushya mu muryango w'abanyekongo bo muri Ituri ndetse no mu baturage bako gace. Umuyobozi w'ubutware bwa Tsere yatangaje ko iki kibazo gishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abaturage niba abantu bakomeje kuguma mu baturage batitabwaho n'inzego z'ubuzima. Yasabye by'umwihariko abantu bose bagaragaje ibimenyetso by'iyi ndwara cyangwa bahunze ikigo nderabuzima gusubira kwa muganga kugira ngo bahabwe ubuvugizi bukwiye kandi hafatwe ingamba zo gukumira ikwirakwira ry'iyi ndwara ishobora guhitana ubuzima bwa benshi. Ebola ni indwara yandura cyane ishobora gukwirakwira binyuze mu guhura n'amaraso, amatembabuzi cyangwa imyenda y'umuntu wanduye. Ibimenyetso byayo bikunze kuba umuriro mwinshi, kuruka, gucika intege bikabije, kubabara umutwe ndetse rimwe na rimwe no kuva amaraso. Abaturage bo muri ako gace basabwe gukomeza kugira amakenga, kwirinda guhisha abarwayi ndetse no kwitura gutanga amakuru ku nzego z'ubuzima igihe babonye umuntu ufite ibimenyetso by'iyi ndwara ya Ebola. Gusa ibi ni ibintu bikomeje guhangayikisha ubuyobozi hariya muri Ituri, kubona abarwayi b'icyorezo cya Ebola ko ubu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari ubwoko bushya bw'icyorezo cya Ebola bwaragaragaye bwa mbere hagati y'umwaka wa 2007 n'2008 mu gihugu cya Uganda. N'ubwoko bita bundi buryo, ni ubwoko budafite umuti cyangwa urukingo nk'uko imiryango mpuzamahanga yita ku buzima ibitangaza. Rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakaba hakomeje kuba izo mpungenge mu gihe abaturage n'ubundi barwaye iki cyorezo bamaze kuba batoroka ibitaro. Ahubwo ndi ku myigaragambyo n'undi twabwiraga mu nkuru yari yabanje yabaye ku munsi w'ejo. Rero bikaba bikomeje guteza impungenge mu gihe n'ubundi igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje guhabwa akato n'ibindi bihugu, nko mu nkuru ngiye guhita nkukurikizaho n'ubundi iri muri iki kiganiro ingamba igihugu cya Uganda cyafashe. Gusa abaturage icyo basabwa bwo yaba bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abari mu bihugu bidukikije bikikije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko bari kumva iki kiganiro, ni ukugira amakenga. Icyo navuga nuko n'ubundi bashobokeye bakirinda kujya mu bice bitandukanye byagaragayemo iki cyorezo harimo nk'intara ya Ituri n'ubundi ko muri Ituri niho aba barwayi biganje cyane. Ubwo nuko bimeze turaza kureba ese inzego z'ubuzima ziraza gukora iki ko mu mashusho muri kubonamo murabonamo inzego z'ubuzima, inzego z'umutekano ko bose bahangayikishijwe n'ubundi n'iki cyorezo ndetse n'abaturage bashobora kuza kubigiriramo kuba bakanduriramo. Ubwo reka dutegereze tukomeze turebe uburyo ibintu biza kugenda hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri Ituri. Ahubwo reka tunyarukire no mu gihugu cya Uganda.
Uganda yafashe icyemezo cyo gufunga inzira zo ku butaka n'izo mu kirere zihuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya Ebola. Icyemezo cyatangajwe n'itsinda rya Uganda rishinzwe guhangana na Ebola riyobowe na Vice Perezida Jessica Alupo kwa 11 Pluto Gicurasi. Iki cyemezo kikaba kizatangira kubahirizwa kwa 23 Gicurasi 2026. Leta ya Uganda yasobanuye ko mu gihe cy'ibyumweru 4 nta ndege iva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izongera kugera i Kampala, kandi ko imodoka zose zitwara abagenzi zitazemererwa gukoresha imipaka yo ku butaka. Imodoka zitwara ibicuruzwa zo zahawe umwihariko kuko zikomeza gukoresha imipaka, ariko ingamba zo gusuzuma abashoferi zakajijwe kugira ngo hatazagira winjiza Ebola muri Uganda. Minisiteri y'ubuzima muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko kugeza kwa 21 Gicurasi 2026 abantu 671 aribo bikekwa ko bamaze kwandura virusi ya cyangwa se icyorezo cya Ebola muri iki gihugu. 160 muri bo bakaba barapfuye. Urumva ko n'umubare munini. 671 muri bo 160 bamaze gupfa. Urumva ko ni igihano ni igipimo kiri hejuru. Ibipimo byafatiwe muri laboratoire y'igihugu NREB bigaragaza ko abantu 64 haribo byamaze kwemezwa bidasubirwaho ko banduye iki cyorezo. 60 muri bo babonetse mu ntara ya Ituri na Kivu y'Amajyaruguru, harimo 6 bamaze gupfa. Muri Uganda habonetse abantu 2 banduye Ebola, kandi inzego z'ubuzima zaho zemeza ko bombi bavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwe yarapfuye, undi byemezwa ko hatakigaragaza ibimenyetso by'iki cyorezo nyuma yo guhabwa ubuvuzi. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuzima ya Uganda Dr. Diana Atwine yatangaje ko guhera tariki ya 21 Gicurasi nta murwayi wa Ebola ukiri muri iki gihugu, kuko n'uwavurwaga ari hafi gusezererwa mu bitaro mu gihe undi we yaje kuba yitaba Imana. Ubi bishatse kuvuga iki? Nuko ibihugu byinshi ku isi bimaze kugenda bishyira mu kato cyangwa se bifata ingamba zo kwirinda kubera igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyagaragayemo iki cyorezo. Twabonye u Rwanda hari abavuga ko hafunzwe imipaka, nubwo nyuma baje kubihakana bavuga ko ubwo hari ingamba zashyizweho zo kwirinda. Twabonye ubwo twabonye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziburira abaturage baho. Tubonye Uganda ifunga noneho inzira zayo, ko byo noneho ni ibiri officiel inzira yabo zo mu kirere. Ubwo bavuze zo mu kirere n'izi ndege, nta ndege yemere kuva i Kampala ngo ijye muri Kongo, na nemere kuva muri Kongo ngo igwe i Kampala. Byose ni zimwe mu nganda. Ubwo ndetse no ku mipaka nta munye Kongo wemerewe kujya mu gihugu cya Uganda, ndetse na n'umugande wemerewe kujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byose bikomeje guteza impungenge. Ubwo ni impungenge n'ubundi zo ko iki cyorezo gishobora gukwirakwira hirya no hino muri iki gihugu cya Uganda. Akaba ariyo mpamvu bafashe izi ngamba. Dibenga Oziana in the Quick Times News. Ndagushimiye kuba ukomeje kubana natwe. Utarakanda subscribe, komeza ukande subscribe, ubundi ibintu bigende neza. Sharing ibiganiro byacu. Igitekerezo cyawe ni ingenzi wakiduha.